whispers because we're flying blind. That's why I'm pushing he who shall not be named. impamvu ndi guhatiriza hati ngo bari gukora ibi bintu kugira ngo utazabizama bari we bizabazwe n'ibintu abangombwa boss. Avoid a 9/11 level event. Ndagira ngo twirengagize ibyabaye nko kuri cya gitero cya 9/11. Murabyibuka ibyabaye ubwo Osama bin Laden yateraga za nyubako za World Trade Center kazigonga ni igitero cy'iterabwoba cyabereye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika indani mu gihugu ngo bizabukiri perezida on your watch nyakubahwa. Heart is merely an insurance policy. Nakubeshye hariya mugabo hati ni wasiranse yacu. A heavily classified. Gusiba ibintu nanone nibanga rikomeye heavily classified na amabanga akomeye. Insurance policy. Kuri boss ubyumve. Okay. Because the media get wind of this, my reputation, everything. Umenye ko ibi bintu biramutse biza. Kuri ryinyo. Bamukwira iryinyo bita isarabwaye. Sorry ibwene. Ibwene. N'amafaranga yabo bahita bayasubirana. Do. Wari guhigwa na CIA umeze neza mwana. Hari igeze mba ntabeze neza Alentai okunu. Ngira mbasobanure speech ya perezida yose. Something that no American president has. Cha gukora ikintu kitigeze gikorwa n'umuperezida wari wese wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbanje. Responsibility and Kiye kwakira inshingano zose kandi mabwiza ukuri. As you know, when my administration began, I murabizi ubwo natangiraga kwiyamamaza nasezeranyije abantu amasezerano. Is that my leadership would herald babwirira ubuyobozi bwanjye buzabutandukanye n'ubw'abandi ndetse nzimakaza umuco w'ububanyi n'amahanga tubane mu mahoro icyizere no kumvikana. Ikibabaje rero sadri failed to achieve what I hoped to achieve. Nananiwe kuzuza inshingano nari nzi ko nzuzuza. And some of the old unacceptable ways ndetse bimwe mu byakera mu buryo ntazo ubwari bwo tutanishimye under my administration byarakomeje mu gihe nari ndi ku buyobozi. Speech